Vojsci je izdato naređenje da preuzme kontrolu nad graničnim prelazima i uspostavi normalni granični režim i omogući Saveznoj carini da obavlja svoj posao. Armija je angažovala oko 2000 vojnika. Iz Beograda je došlo 460 pripadnika Saveznog SUP-a i 270 carinika. Vojsci je naređeno da zadatak izvrši bez žrtava i da prva ne otvara vatru. Zadatak je trebalo da bude izvršen do 15 časova 27. juna. Izvršno veće Slovenije poručuje Saveznoj vladi. Primjenu sile u vezi s ostvarivanjem saveznih propisa Republika Slovenija će razumeti kao agresiju i suprotstavit će joj se svim sredstvima samostalne pravne države. Oficiri na terenu nisu znali za to upozorenje i nisu očekivali sukobe. Teritorijalna odbrana i SUP Slovenije imali su pod oružjem približno 35.000 ljudi. Prvi pucnji odjeknuli su na putu Metlika-Novo mesto kod sela Poganci oko 5 sati ujutru. Ranjen je potporučnik Jasmin Kadić. Slovenački izvori tvrde da je prvi otvorio vatru major Boško Prodanović. Uzvratio je teritorijalac Robert Vidmar. Vodu prineste! Slovenački ministri odbrane Janez Janša i informacija Jelko Kacin vešto vode propagandni rat, uveravajući svetsku javnost da je mala demokratska Slovenija žrtva nemilosrdne komunističke soldateske i da Slovenci koji brane svoju slobodu junački pobeđuju brojčano nadmoćnog agresora. Televizija Ljubljana sve vreme prikazuje snimke iz Čehoslovačke 1968. godine s primjerima otpora i surovosti osvajača.